Mavandla ya tipolitiki ya hume hi khinkhi ku ya gangisela tivhoti eka vaaki. Khale ka mufambisinkulu wa mali ka masipala wa Giyani a ri ekhoto namuntlha hi swihehlo swa vukungundwani. Kasi eka mitlangu hi languta mintirho ya mudzaberi wa Mamelodi Sundowns Rulani Mokwena. Vaka hina lawa emahungu SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Kokwana wa xinhwanyatana xa ntsevu wa malembe xa le Saldanha Bay Jocelyn Smith u ri u kombele mhani wa n'wana ku boxa ntiyiso mayelana no nyamalala ka n'wana. Mune wa vahehliwa mayelana no nyamalala ka n'wana a va tlhelele ekhoto namuntlha. Vahehliwa va katsa mhani wa n'wana. Kokwana wa xinhwanyatana a ri kona ekhoto. Vahehliwa lava mune lava hehliwaka hi ku nyamalala ka Jocelyn Smith a va ri ekhoto. Ku ya hi vachuchisi xiviko xa vulavisisi na vuxokoxoko bya tinqingho ta vahehliwa swi le khoto. Hambiswiritano va ha lava ku kambisisa vuxokoxoko lebyi. Ku nyamalala ka Jocelyn swi vavise tiko hinkwaro. Va ndyangu wa yena va lava tinhlamulo ka mana wa Jocelyn ku nga Kelly loyi a nga un'wana wa vahehliwa. I believe Kelly, and in a part of me I don't believe her. You know what I mean? So for me it was enough because I give the information for the police. We can confirm that the police are following all the leads that have been made available to them, and we can also confirm that we have received a forensic report as well as cell phone data downgrade, which the police are busy analyzing at this stage. So we're likely to get a report maybe at the next or after that appearance. Vuxokoxoko lebyi yisiwaka ka social media hi mani na mani byi nga ri na ntiyiso swi nga ha kavanyeta vulavisisi. The door is not closed in terms of more arrests or in terms of more charges being added. If the investigation points us to more accused, the outcome of the investigation points us to more accused who are involved, there won't be any resistance on the side of the police as well as on the side of the NPA. Ka ha ri na ntshembo wa leswaku u ta kumeka Jocelyn. It's a difficult time for the residents of Saldanha, for the Western Cape, considering that this particular case have ultimately placed missing persons front and center within our province. We are still hoping that Jocelyn will be returned, that she will be found unharmed. Ntshamo wa khoto u ta tlhela hi wa vunharhu. Vahehliwa vambirhi lava nga khomiwa eSwatini mayelana no dlawa ka Kinane aka Forbes va tlhelela ekhoto mundzuku. Vachuchisi va laha Afrika-Dzonga va kombele leswaku lavambirhi va tisiwa haleni tikweni va ta tenga. Aka na munghana wa yena Tibello Tips Mutswani va baleseriwe va dlawa eDurban lembe leri nga hela. Vahehliwa Siyabonga na Malusi Ndimande va khomiwe eMbabane eSwatini hi Nyenyenyani. Kuve vachuchisi va endle xikombelo xa leswaku vahehliwa va vuyiseriwa laha kaya ku ta tenga. Muchuchisi Mancebo Ngumalo u tiyise leswaku va kume xikombelo lexi, kambe kotara vahehliwa u ri a va enetiseki hi xikombelo xa mfumo wa laha Afrika-Dzonga. Today in court we made a formal application, rather to indicate before court that we intend to file an application for a request for further particulars, and by agreement between the Office of the DPP, Director of Public Prosecutions, we reached a point where we agreed to say let's file a full-blown application, and they will file their papers to indicate whether or not the request for further particulars is opposed or allowed, and then we will return to court to deliberate on that specific application before we plead over, or rather prepare an opposing affidavit to the actual extradition application. Ngwenya u ri u lava xitshembiso lexi tiyeke xa leswaku vayimeriwa vakwe va ta hlayiseka laha tikweni. It is one of the things that will be included in the application for further particulars, because remember, we can't be able to do without instruction, but for us to be able to do according to instruction, we need to have the full details of what really we are pleading over to. Loko va vuyisiwa laha kaya va makwavo ka Ndimande va la joyina ntlhanu wa vahehliwa kulobye eka ntengo wa ku dlawa ka Aka na Tips eFlorida Road eDurban.
Nandzu ehenhla ka khale ka vatirhi vambirhi va masipala wa Giyani na n'wamabindzu mayelana na vukungundzwana bya VBS wu yisiwe eka siku rin'wana. Lavanharhu ku katsa na khale ka nhloko ya swa timali ka masipala a va tlhelele ekhoto ya vugevenga bya swa mabindzu ePolokwane. Khale ka vatirhi va masipala va hehliwa hi ku teka mali ya masipala va hoxa eka bangi ya VBS leyi nga vuya yiwa. Muhehliwa wa vunharhu i n'wamabindzu loyi a hehliwaka hi ku hakela khale ka vatirhi va masipala mali ya coco ku va yise mali eka VBS. Khale ka nhloko ya swa timali eka masipala wa Greater Giyani Rismati Maluleke na nhloko ya swa timali wa sweswi Nditsheni Mashawu va langutene na swihehlo swo hambanahambana ku katsa vukungundwana, ku tlula nawu wa vulavuri bya timali ta masipala na ku yiviwa ka mali exikarhi ka swin'wana. Ku hehliwa leswaku va hoxe xandla eka vuvekisi byo tlula 150 wa timiliyoni ta tirhandi eka VBS Mutual Bank leyi sweswi yi nga ha tirhiki. Muhehliwa wa vunharhu Zwivuya Xixonga i n'wamabindzu loyi ku hehliwaka leswaku u hakele ku tlula 87,000 wa tirhandi eka mutirhikulobye Maluleke tanihi ku khensa. Ku hehliwa leswaku khampani ya Xixonga yi kume mali eka masipala. You want to be in this court number 9, 5th floor High Court building, that is Specialized Commercial Crimes Court number 2. On the 2nd of July, Maluleke na Xixonga va hume bail ya 25,000 wa tirhandi. Muhehliwa un'wana Mashawu loyi a nga nhloko ya swa timali eka masipala wa Giyani u nyikiwe bail ya 20,000 wa tirhandi. The three people of Giyani municipal, to the Greater Giyani municipality have appeared in connection with the Corruption and Money Laundering plus Contravening Municipal Financial Management Act. The money which has been invested in the old VBS Mutual Bank, it was more than 150 million. So far, the accused have appeared briefly today. They're going to come back to court on the 2nd of July 2024. Vanhu vo hlaya etindhawini to hambanahambana ta tiko va langutene na swihehlo swo va hoxe xandla eka ku phanga eka VBS. Hambiswiritano, Limpopo yi tshama yi ri ntsindza wa ku yiveriwa ka tibangi. Vunyiki bya timasipala leti katsekaka eka mhaka leyi ti le xifundzeninkulu xa Limpopo. Hi se mahlweni na mahungu ya Xitsonga eka SABC. Komishini ya Nhlawulo IEC yi ri lulamile ku ya votisa maAfrika-Dzonga lava nga ntsungeni wa malwandle lava nga ta vota hi ndlela yo hlawuleka vhiki leri. Afrika-Dzonga i rin'wana ra matiko ma nga ri mangani lama pfumelelaka vaakatiko lava nga ntsungeni ku vota. Va ta ya vota hi Wavuntlhanu na Mugqivela ku ya hi ku hambana ka matiko. We are ready. The administrative parts have been addressed. And we now wait for the 2 voting days, and we hope all will go well. Our teams are ready, the materials are ready, so we just hope the votes, that people come, those who are registered, that they exercise their right to vote, and that everything moves smoothly. Afrika-Dzonga veri va lulamile ku votisa vaaki lava nga handle ka tiko hi masiku ya 17 na 18 n'hweti yaleyi. Ku tlula 78,000 wa maAfrika-Dzonga va langutele ku ya vota eka 111 wa matiko. Swin'wana swa switichi leswikulu i xa le London eUnited Kingdom, The Hague eNetherlands, Canberra Australia na Dubai eUAE. Van'watipolitiki veri vaaki a va fanelanga ku tluriwa hi nkateko lowu. Even those who are voting overseas next week, they must make sure all overseas voters vote for the EFF in London, in UK and everywhere where the voters of South Africa are going to be voting. In the mission houses of South Africa, raise the red flag, vote for the EFF. Well, obviously we're delighted that more people are going to be able to vote. We think it's the right of every citizen, regardless of where they're on the world, to exercise their right to vote. Obviously we're using our Democratic Alliance Abroad, DA Abroad organization we have, which will monitor those elections. VaAEC veri va karhi ku tirhisana na ndzawulo ya matiko mambe nakona switirhisiwa swa ku vota hi swona se swi fambile ku ya eka matiko
lawa khumbekaka. We will be opening voting stations in 9 countries on the 17th of May. Those countries are mostly in the Middle East. The rest of the countries overseas, our South African citizens will vote on the 18th of May, which is a Saturday. Stations will open at 7 and they will close at 7 in the evening, except in the following missions. In London, which is the biggest voting station, we have over 23,000 people who will vote there. The Commission has authorized 2 days of special voting on Saturday the 18th and Sunday the 19th in order to deal with the sheer number of people. That station will also close at 9 o'clock instead of 7 o'clock. Kambe ku vota a swi nge vi kona eSudan, Ukraine na le Israel tanihileswi tindlo ta vuyimeri ti nga pfariwi hikokwalaho ka tinyimpi. Vayisiveri va karhi va lava leswaku nhlawulo wu famba kahle. We were surprised when we applied for permission in Westminster Council for the closure of roads so that people in London South Africa House can also queue on the pavements. We were told that a certain party had also applied to erect its tent opposite the voting station. We maintain liaison with political parties like we do in the country. I know in London, I can confirm, we have a meeting scheduled next week, Wednesday, with political parties there to discuss the voting process and to brief them on the processes on the voting days, which is Saturday and Sunday. Vafambisi va nhlawuloveri endzhaku ku vota, maphepha yo vhetela ka wona ya ta tlherisiwa eka tihofisinkulu ta nhlawulo ku ya hlayiwa ka tivoti. Bandla ra ANC ri hlanganile na minhlangano ya vukhongeri bya ma-Muslim eJoni. Minhlangano yi khensile ANC ku va yi seketela vanhu va tiko ra Palestina. Va kombisa nseketelo eka bandla ra ANC leswi tandzaka loko bandla ra ANC ri vangele mhaka ya nyimpi ya le Mid East ekhoto ya matiko ya misava ku nga ICJ. Mfumo wa Afrika-Dzonga va ri nseketelo wa vona eka Palestine a wu tsekatseki. For us it was a duty to support those who are experiencing a violation of their basic human rights, who are in fact being subjected to genocide. And this, as I've often said, is in line with the teachings that we received from the first democratic president of South Africa, the president of the African National Congress, Nelson Mandela. Etihofisini nkulu ta bandla, ANC va hlangene vurhangeri bya ma-Muslim kusuka eka matiko yo hambanahambana ku katsa na Amerika. Loko a vulavula na vateki va mahungu, president wa ANC u ri xin'wana xa xikongomelonkulu xa vandla i ku sirhelela lava tshikeleriwaka. Ramaphosa u tlhela a sola swinene minhlaselo leyi hayaka mahlweni eRafah hi mfumo wa Israel. We've always been concerned right from the beginning about the attacks that are being perpetrated and leveled at the innocent people in Gaza. And we've always said that this is collective punishment, that a whole people are being punished in a collective way. And this is something that is being commented on by many other organizations and even governments around the world. Nakona va kombe ku khensa tanihi nhlangano wa ma-Muslim. Our visit is also including a good advice to the Muslim community of South Africa, because due to the changes that are happening in the world, we see that this year will be a year where 64 relevant elections will take place, and many of them will have a direct impact on the fate of the Palestinian people and the situation in Gaza. Banhlangano wa International Union of Muslim Scholars va kombele ma-Muslim ma laha kaya ku ya votela bandla ra ANC eka nhlawulo lowu taka. Mudzaberi wa Mamelodi Sundowns Roland Mokoena u fikelele swo tala eka nguva ya yena yo sungula tanihi mudzaberi a ri yexe wa xipano.
Mokoena loyi a nga kuma sagwadi ra mudzaberi wa lembe eka xifundza xa Khosafa u se a rhangele xipano xa Sundowns ku teka swidlodlo swimbirhi ku katsa DStv Premiership. Mudzaberi wa Mamelodi Sundowns Rhulani Mokoena u teke tintambu tanihi nhloko ya vudzaberi exikarhi ka nguva leyi nga hundza endzhaku loko mudzaberi kulobye Manqoba Mngitha a yisiwe ehansi. Naswona mintirho ya Rhulani yi sungule ku tikomba nguva leyi a ku ri ya yena yo sungula tanihi nhloko ya vudzaberi, naswona u kote ku rhangela xipano ku hlula swidlodlo swa DStv Premiership na African Football League, naswona a fikelela ti-semi-final ta CAF Champions League. Mokoena u tlhela a pfuna Sundowns ku fikelela ti-final ta MTN 8 nguva leyi nga hundza, naswona va tlanga na Orlando Pirates eka ti-final ta Nedbank Cup erivaleni ra mitlangu ra Mbombela hi siku ro sungula n'hweti ya Khotavuxika. Mokoena u langutile nguva yo tika leyi taka. I met a certain old man, I won't mention his name, and he said to me at the airport, he said, Clive Barker, the late Clive Barker said to him after he won his first league title, that your life will change completely. And from now on, things will become extremely difficult for you. And he gave me words of advice, and to which I'm very grateful for. Mokoena u sungule ntirho wa vudzaberi eka xipano xa majaya le hansi xa Silver Stars, a nga se thoriwa tanihi xandla xa mudzaberi eka Sundowns ehansi ka Pitso Mosimane. Kutani a suka ku ya dzabela Pirates na Chippa United a nga se tlhelela ka Sundowns. Mokoena u ri u le ku tirheni hi matimba ku antswisa xipano. My mind never sleeps. I don't know. I'm always trying to find solutions. I'm always trying to help the players to be better. I'm always trying to help the club to be better. I'm always trying to help the team to play better. Mokoena wa 37 wa malembe vukhale i mudzaberi wa malembe ya le hansi ku hlula xidlodlo xa ligi eka matimu ya bolo ya Afrika-Dzonga. U ri hlohloteriwa hi vadzaberi va swiyimo swa le henhla vo fana na mudzaberi wa Real Madrid Carlo Ancelotti. I was listening to Carlo Ancelotti. Sundowns coach Rhulani Mokoena took over as the solo head coach midway through last season. After co-coach Manqoba Mngitha was demoted, he's won league titles and hit the ground running. Every single country that he's. This season was his first full season. But he's also had his ups and downs, and he guided his team a to lot win of the people domestic forget that a couple of title, seasons ago the African he was announced as an Everton and also manager. The semi-finals of the CAF Champions League. And not only after that, he also went on Sundowns to go and represent Real Madrid and win the Champions League. So and we also play Orlando Pirates it shows that the journey of coaching is at the Mbombela Stadium on the it's got its ups and its downs. Mudzaberi wa lembe eka xifundza xa Khosafa u jiwe kusuhi ku ya tirha na Pitso Mosimane eka Al Ahly malembe lama nga hundza. Mokoena u cince miehleketo erivaleni ra swihahampfhuka, naswona u ri a nga tisoli xiboho lexi a nga xi teka. There is a feeling that you are where you are supposed to be. And so everything happens for a reason. And so there's, I don't think there's a space in me that's got any regrets. And even though I haven't really thought about where the journey might have ended, there's still a huge sense of appreciation, gratitude for where I am today. Sundowns va fikelele ku ya tlanga eka FIFA Club World Cup eUSA lembe leri taka, hambileswi va nga tsandzeka ku hlula CAF Champions League nakambe. Naswona Mokoena u langute ku ya hlangana na mudzaberi loyi a n'wi tsakelaka swinene, Pep Guardiola wa Manchester City. Yes, very excited. And you know what excites me even more is seeing Pep Guardiola. Kasi lawa emakumu ya mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Man'wana ya ta va kona hi Ravunharhu, kasi Tsietsi Baloyi u ta landzela na maxelo riperile.